Ekipe ya APR FC yakoze gapapu none byatangiye kuba byasakuza mu buryo bukomeye cyane. Ubwo turaza kugaruka n'ubundi kuri uyu mutaramu w'umunya Burkina Faso wamaze kuba waterwa gapapu, cyangwa se yamaze kuba ekipe ya APR FC yatera gapapu, ariko kandi turaza kugaruka no makuru y'ibanga abarimo aravugwa nuwo tuvuga yuko yamaze kuba yatera gapapu, uwo bita Raouf Mamel Dao. Uyu mutaramu w'umunya Burkina Faso, uyu n'umunya Burkinabe. Iki gitipe, iki cyana kikiri gitoya ku myaka yacyo 21, ndetse ni umukinnyi ukomeye cyane, ndetse ngo witwaye neza mu myaka ibiri, kuko ari kuza mu b'imbere 2024 na 2025. Uyu mutipe twababwiye yuko yari yamaze gusinyira ekipe yindi itari APR FC. Tuvuga tuti APR FC bayikubise gapapu. Ibyo ngibyo twaje kuba twabigaruka. Mbere yuko mbigarukaho, banza witegereze aho hansi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe, maze ubanze urikande. Turaza kugaruka n'umundi ku bakinnyi ekipe ya Rayon Sport nako ya APR FC yakuye muri Rayon Sport. Turaza kugaruka mwo yakuye muri Polisi. Mwabonye amafoto, ariko ndaza kubabwira mwe makuru y'ibanga. Wowe making sure neza niba waramaze gukora subscribe. Ndaza kubabwira ku munyezamu waturutse muri AS Kigali akerekeza muri ekipe ya APR FC. Ibyo byose turaza kuza kuba twabigarukaho, ariko ndaza kukwinjiza neza kuri uyu mukinnyi witwa Raouf Mamel Dao. Uyu mutaramu akaba byatangiye kuba byasakuza kubera yuko uyu mutaramu ngo yari yamaze kuba yasinyira ekipe itari APR FC, ariko APR muri uyu mujo cyangwa se muri iri joro yaje kuba yakora ibintu bitabaho, kubera yuko ubwo yakiraga uyu Raouf Mamel Dao yamwakiriye mu modoka nziza cyane, baraparika ubona araje aramwakira neza. Ibyo byose ndaza kubabwira, ariko kandi twibagirwa kuza kugarukira muri ekipe ya Rayon Sport nabo tumenye amakuru aba abyutse muri iki gitondo, dore ko mbafitiye n'indi nkuru ya hatari yo bita Abedi wamaze kugera mu hoteli. Ayo ndaza kuyabahereza 5 mu mwanya. Nicyo kiganiro kiza gukurikiraho nyuma y'iki ngiki. Uwitwa Abedi yamaze kugera i Kigali until now. Reko tuze kubana ndetse tuze kuba twakomezanya muri aya makuru. Reka tubanze tumanuke iki gitaramu cy'ikinya Burkina Faso, Mamel Dao, Raouf Mamel Dao. Uyu turaza kuza kuba twamugarukaho 5 ni ekipe ya APR FC yaje kuba yasinyisha bamwe mu bakinnyi, ariko ndagira ngo tubanze tuze kumanuka uyu witwa Raouf Mamel Dao. Ariko ubwo yabashaga kuba yanyarukira muri ekipe ya Rayon Sport, yaje kuba yaroporamo inkingi ya mwamba uwo bita Bugingo Hakimu, wambaye nomero ya 15, ariko amakuru ari kumbwira yuko izi nomero natari zo bazakomezanya bambara, bamwe bazazikomeza abandi baze kuba bazisubizayo. Ubwo ngubwo rero uyu Bugingo Hakimu yamaze kuba yasinyira ekipe ya APR FC ndetse avuye muri Rayon Sport. Uyu wa kabiri wavuye muri ekipe ya Rayon Sport bamwita Iraguha Haji, wari wambaye nomero ya 21. Uyu nawe yamaze kuba yasinyira ekipe ya APR FC. Uyu nawe akaba yaturutse muri Rayon Sport, Iraguha Haji. Tuzaza kugaruka kuri Ngabonziza Pacifique, ndetse uyu mutaramu nawe umaze kuba wava muri Police FC. Uyu nawe akaba yari yambaye nomero ya 20, ariko twababwiye yuko bashobora kutazazikomeza cyangwa se bakazikomeza izi nomero zabo, kubera yuko ikipe ya APR FC yamaje kuba yakifashisha iyi myambaro n'ubundi ya APR, ariko yanditseho amwe mu mazina yabo. Ubwo ngubwo turaza kumenya andi makuru yisumbuye. Uyu rero wavuye muri Polisi bamwita Ngabonziza
Ngabonziza Pacifique akaba yamaze kuba yasinyira ekipe ya APR FC. Uyu nawe wavuye muri ekipe ya AS Kigali numwe mu bazamu beza ndetse ba APR FC yamaze kuba yakitegereza akaza kuba yasinyira ekipe ya APR FC, bamwita Hakizimana Adolphe, yamaze kuba yasinyira ekipe ya APR FC. Tugiye kugaruka rero kuri uyu mutaramu. Uyu mutaramu witwa Raouf Mamel Dao numwe mu bakinnyi beze cyangwa se numwe mu basore b'abanya Burkina Faso, afite imyaka 21, ndetse uyu mutaramu aba agenti be ndetse n'abakurikirana imikinire cyangwa se n'ama ekipe yamaze kuba yamugura, bari bamaze kuba batangaza yuko uyu Raouf Mamel Dao yamaze kuba yasinyira ekipe ya Singida. Muri uko gutangaza yuko bamaze kuba basinyira ekipe ya Singida ndetse bamaze no kubigira official, ekipe ya APR yahise itungurana mu buryo bukomeye cyane. Yahise isinyisha uyu musore Raouf Mamel Dao, yamaze kuba yamusinyisha amasezerano y'imyaka 3 ndetse ikofi aza kuba yahise ayitahana. Nkimara kubona ibi bintu nahise ngerageza kuba nakinjiramo nshaka amwe mu makuru y'indani, kubera yuko nanze gukora ikiganiro ku masaha y'umugoroba, ndavuga ngo reka mbanze mpige ninjire hose. Nahise mbona bimwe mu binyamakuru byo muri Singida cyangwa se n'ibinyamakuru byo muri Tanzania byamaze kwita byandika mu buryo bukomeye cyane yuko bagiye kuba batanga ibirego kuri ekipe ya APR. Uyu musore ushobora kuba uri kumwumva ukagira ngo ni umusore uri aho ngaho gusa. Uyu musore wasinyiye ekipe ya APR FC mwite Lamine Lamari wa Afurika. Uyu mutaramu ni umwana ukiri mutoya ufite ibigango mu buryo bukomeye cyane. Ku mafoto wamaze kubona ekipe ya APR kubera igisuko yari yamaze kuba yakisukisha ku mutwe, bavugaga se uyu n'umukobwa usinyiye ekipe ya APR, ariko uyu mutaramu ni umusore ufite ibiro. Nge namwise Lamine Lamari wa Afurika. Uyu mutipe afite imyaka 21. Ni umusore witwaye neza muri iyi sezo ishize mu myaka wa 2024 na 2025. Uyu mutaramu rero yari yamaze kuba yasinyira ekipe ya Singida. Ni amakuru y'indani ampereza, ndetse bamwe mu ba agenti be bari bamaze kuba batangaza ibyo ngibyo, ndetse twabonye n'amafoto yamaze kuba yasinyira ekipe ya Singida, ariko Singida yahumbije aho gatoya itaramuhereza icyo bise ikofi ndetse ikiri mu byo kuzarira. Ekipe ya APR yahise yatakira aho ngaho iravuga ati ngwino ifaranga riri ku meza Nyarugenge, twebwe ntago ifaranga ari ryo twirirwa dusakisha, iyi ekipe ya APR ihita ihereza uyu mutaramu Raouf Mamel Dao, mutaramu w'umunya Burkina Faso, akaba yamaze gusinya imyaka 3 muri ekipe ya APR, byamaze kuba official. Ibi bikimara kuba, ibinyamakuru cyangwa se bamwe mu banyamakuru bo muri Tanzania ndetse na bamwe mu bayobozi ba ekipe ya Singida bahise bata umutwe mu buryo bukomeye cyane. Baravuga ati bigenze biteka ya mafoto acicikanya hangaha uyu mutarama amaze kugira ate. Ibinyamakuru byo muri Tanzania bitangiye kuvuga ati tugiye kuba twatanga ibirego, cyangwa se ngo batangiye kuba batanga ibirego. Ni amakuru ariko ngigerageza kuba nakurikirana kugira ngo nze kubabwira ibirimo biraba. Ariko uyu musore
ndakubwira ngo ni Lamine Yamal wa Afurika. Uyu mutaramu w'umunya Burkina Faso yitwaye neza. Abasesenguzi bo baravuga bati ikipe ya APR yari itakaje uyu mutaramu kubera yuko twababwiraga yuko n'ubundi ekipe ya APR FC yari yamaze kuba yarambagiza uyu musore ndetse banaganiriye byinshi, ariko ekipe ya Singida yahise yatakira aho ngaho ihita ishaka kuba yarya gapapu uwo bita Raouf Mohamed Dao. Ariko ekipe ya APR bahise bagaragaza kare inkotanyi cyane, bahita bavuga bati wapuye umutaramu ntabwo dushobora kumutakaza niba ibitararangira muri Singida, twebwe turi tayari yo kuba twasinyisha uyu mutaramu. Uyu mutaramu rero akaba yamaze kuba yakina cyangwa se yasinyira ekipe ya APR. Ubwo turakomeza dukurikirane n'andi makuru agiye atandukanye, ariko muri ekipe ya Rayon Sport biracyakomeje kuba byagorana cyane kubera yuko Rayon Sport ni ekipe irimo irarambagiza bamwe mu bakinnyi, ariko amafaranga aracyari ikibazo kugira ngo babe bashyira umukono ku masezerano. Kuri ubu rero ntago ekipe ya Rayon Sport yari yatangira kuba yasinyisha bamwe mu bakinnyi, murimo murabibona nyine. Turagerageza kubivuga yuko agiye gusinya, ariko ikibazo cy'amafaranga nicyo gikomeje kuba cyaba muri ekipe ya Rayon Sport. Ariko ndakubwira yuko bumwe mu buyobozi bwa Rayon Sport burimo burabyitaho cyane, buravuga buti kuri ubu ngubu turimo turahuza ndetse turimo turashaka kuba twashaka amafaranga tukaza kuba twazana abakinnyi, dore yuko twe tuzitonda cyane ku buryo ekipe ya Rayon Sport ari ekipe izaba yamaze kuba yahinduka mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero dutegereze, cyangwa se abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi ba Murera, mwitegure cyane yuko Rayon Sport igiye kuba yahinduka, nubwo ikibazo cy'umutungo kikiri ikibazo. Ariko mu kanya gato ndaza kubagezaho Ayabedi wamaze kuba wagera i Kigali. Ubwo ngubwo ibyo byose turaza kuza kuba twabigarukaho mu mwanya. Making sure neza niba waramaze kuba warakoze subscribe, Imana ishobore kuba yakurinda. Reka dushimire umuterankunga mukuru wacu Igihozo Studio. Igihozo Studio nicyo gishobora kugufotora amafoto meza, video nziza. Wowe ufite ibirori, ufite ama events agiye atandukanye, ushobora guhamagara Igihozo Studio kikagufotora, haba ari mu bukwe, muri anniversaire, mu byago, navuga ngo mu rupfu, ugasigarana urwibutso rw'umuntu wawe wabuze. Igihozo Studio rero gishobora kuba cyagufotora amafoto meza cyane. Imana ikurinde. Nge nitwa Imfura Nyaryo muri iyi minsi, yongeraho babita utazima. Mu minsi 10 yonyine dumaze dushinze iyi channel ya siporo, tumaze kugera ku bantu 3,000 kuri video zigera ku 9 zonyine. Twamaze kuba twakuzuza 3,000 by'abasubscribers. Ni mubare mwinshi mu bamenyereye ibya YouTube, numubare nubundi ubutangiye no kuba wakirigita ifaranga. Ariko dushimire muri bamwe mu babyakiriye, kubera yuko twari twamaze kuba twahindura iyi channel, tuvuye kuri channel yitwa Niyo TV1 n'ubundi ifite 82,000 byamaze kuba byakuzura. Tukavuga tugasabwa n'abafana ko tugomba gucangura inkuru zacu, hakaba inkuru za siporo ndetse n'izindi nkuru, kubera yuko twarazivangaga. Abafana baravuga bati ntago ari byiza kuvanga inkuru, ahubwo wadukorera channel yacu tukagenda nayo tukata tuyikoraho subscribe. Ni byiza cyane rero yuko mwatangiye kuba mwakiyandikisha ahangaha. Ubwo twizere yuko mu gihe kingana n'ukwezi tuzaba twuzuruje nk'ibihumbi nka 30 cyangwa 50, ngo waba ari umubare mwiza w'abakurikirana Niyo TV1 Sports. Ne amahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe mwese aho mudukurikiranira mu bice bigiye bitandukanye. Hari abadukurikirana bari mu Rwanda, hari abadukurikiranira bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko bagerageza kuba bakumva ururimi rw'ikinyarwanda. Tujye tubana 5 kuri 5. Nyita Imfura ryahamye dutarutura diaspora karo. Muri iyi minsi hongeyeho izina rishyashya ryitwa
utazima. Ntabwo tuzigera tuzima. Bagerageje kutuzimya ariko byaranze. Rero mu mazina yanjye niyo mpamvu nahise mvuga nti reka nongereho ubutazima. Ese wowe kuryawe wongeyeho iki? Ese uzemera kuzima? Hoya hoya, ntabwo waba udukurikiranira ngo uzime ahangaha. Mu byo ukora byose Imana igikomeza kuguhereza umugisha.